drži za uhom, trka je puštena. Dvojka se najsporije otvorila, Arlington malo kasni na čelu, Varena Storm. Varena Storm, Wellington, svi su tu poravnati u borbi za drugo mesto, skroz poravljene nekim iznutra, Life is Life, u sredini Wellington, potom My Dear Friend, iznutra Scarlet Love, potom Warmaster, do kojeg je Alcatraz na začelju Arlington Boy. Trku vodi Varena Storm, pola dužine prednosti u odnosu na Life is Life, koja baca glavu džokeju Rizvanu Sakiću, na trećoj poziciji je Wellington, četvrtoj poziciji Wilmer McLean, peta pozicija za Warmastera, šesta pozicija za My Dear Frienda, sedma pozicija za Alcatraz, osma pozicija za Scarlet Love, na začelju ove trke Arlington Boy, pola dužine prednosti i dalje čuva Varena Storm u odnosu na Life is Life koji rukama stimuliše džokej Rizvan Sakić. Na trećoj poziciji galopira Wellington, na četvrtoj poziciji je Wilmer McLean, na petoj poziciji je Scarlet Love, međutim sada je za glavu obilazi Alcatraz. Trku vodi sada za dužinu i do Varena Storm, odnosno na Life is Life, na trećoj poziciji bori se tamo Wilmer McLean, ovako do njega dolazi Alcatraz. Trku vodi Varena Storm, na drugu poziciju izbija Alcatraz, na treću poziciju izbija Wilmer McLean, na četvrtoj poziciji je Life is Life, na petoj poziciji Wellington, ulazak u završnicu, polja galopira Alcatraz, iznutra pokušava da se probije Wilmer McLean, u tome ne uspeva, Varena Storm druga, My Dear Friend finišira s polja, trku vodi Potukaši, grlo broj 1 Alcatraza, grlo broj 6 Wilmera McLeana i grlo broj 9 Čiče Tekar, Nemanj Bobičiću za trijumf grla. Moj dragi prijatelj stiže i džokej Đorđe Perović, dame i gospodo, jedan aplauz za My Dear Frienda, Đorđe Perovića i trenera Miroslava Kolara. 3, 1, 6, 9, vreme minut 52 sekundi, 1 desetinka, pobjeda sigurno margine, 2 dužine, 2,5 dužine, 3 četvrt dužine.